kumbalong ka suru pai ba bang alet ngawan ka don siya ta kin thok yang aktivis halal tu jingkren jung as panginigi sekoka te jing thok kam dei tang dar tien don ro ke bal bertio surok ro yo me ma dei presiden no garam te me dei dalar jung ki theinuti ai ka kta ba dei tang ba kta yang om dei tang ba kta yang lakta ro yegi mi jung ga ying jung marban shikno yang aktivis ba me la dei to presiden jung garam me la dei to dalar jung ki theinuti me kadur jung me long kum suat takam lo kum suat kakta cha wa yang kam ta dei ga ya ka ying ga sem jung ta kakta da shisha ya ni ke jing ka tho ki brio ba dei wan ngam tip balik ke bayar adu kan ni abang alik suruk hamadan dia dia baru ki pikir ya nga ti apa sih tu besar nak kalian juga waktu bis ke bang keren pinyo ilut ke ke bang keren ha ke jing sya ke tu si bang keren ke pange ke dei ke jing ta jong ke musim juga ha ke bedei ba ke ni jing keren ben ya ki kon kan the jong ni kata hi ka objektif jonga jingsta bagi kren ben ya ki kun kan the jongi bar ki jing kren ben kam dei tang nari la jong shabar ki kren ben mai kun ka si jongi ki pe statistic ki syam ba ka Meghalaya ka long highest polygamy in India dan mean hadu riu point one ta ka jing ya phet tanga ka jing yo tanga ki muslim na polak sedip ki 100% statistik apa Kashmir 100% mereka ke ratio of polygamy dan tang 0.5 2.4 ki muslim kila banyo tengah samut we brio tak ratio tang long tang 1 tang 0.5 di hani Christian state kabadon adu new percent Christian ngilong organized merit Iki jingkeli kalong balai kene ka polygamy ka kiu tam ha jala jongi ka awan adu 6.1 par ka single woman po jala jongi ka apo itu lai kau adu 4% ka dei kata hi ka perlu yang apan kata ka jingmut khat ya ka jingkren ben jongi beriu benabar ya ki kan ke si jongi dei hamta ngapan song rim ba wanwat ya kata balik ke dia ni abawat ya kata pun kong ni ke jinya pet tengah kena ngakam kena ayu senrang ngakam kan ben senrang kat kum tu jingkan tu kali tu sini ngakam kan ben senrang balik di ben ya tengah ya kurji ku jakur jadi ngakam kan ben ya senrang ngam kuno ngam ba ki pona samlate love is blind le tang suya shom jisne masne klai ikya ita ba ken balai kalong ta namar ba jingbom don kam don jam tak ma ken klem ken benisna ya ki kin thai nga ken lam so wong ki kin thai bupli lai po so po percent ki kon re ki don klasa kan no benemi ki don klas ken ben ki jat ki don ro ki ba poya kan ya kam ko ngi ken no menta ke se ko ka kata jingkren jung beliau nasu rem marbale abang awat ya kadau kum aktivis ngasim ba kanek jinjan yu kunthei nam ta ki khun hable ka kam ni nam ta ki khun kala ban lam ro ka kinja sekwa ka ha india omi thu i ta sekwa ka ndai na ongru Hatu kesini lah mai tu ikse kokar, tapi pimnei ban thalap, apa pis baja, pimnei banya khot kiti pis baja, banya khawek kiti pura. Rele dak jingsta, nama bakaan kami tu tu, le dak jingstu cuma jelang. Ngau orang yaki, tapi le dak jingstu tu jingmut, ngam orang yak kerkam jeng pi ke besni, ngam orang ke besni, orang ba, nak kerkam jeng pi ro kadang jeng, anong. Walau apa yang jeng tiap jeng sempat ya pi kita dekat, ya pi kita nyunti, ya pi kita segokan, ngadang komit ya de, kau segokan.
tapi don kita kaji long kaba film tak rong asurok nak kalian jo bir yo anong nomor 1 kumno like kijing sung chakna nomor aja kaban kam 4 jam ya kabannya sung ya arinyo sung gurim kam 4 jam padam tila se don kumapi ya se ka refresh lagi jabi yang gitu tari benako kaba siap miat sini stay pat kasuhok maglepap ni banyak kala yang kalok dengan supap ti habkut banyo ada kawe ya kala ni kan lok terang tangon mata katu ya kala ni lok terang ni ke family ka pat no trak dengan om ladon la se dadon kuma pi bede ya se kairap yaki are dalek kum tu ni kendo ini kisah kuasa ada katu kejabi la neutralize no lai kendo biang bakal lok terang Nalorita ya East Thailand East Singapore balik ke kiu ke state adu katu balik nama lari ke legalize yang seko ka lari ke lika asin na pelong an kita ris keleng perti gele East Thailand kata kali national call jom beriu la khalang na tu kolong kuma te kita baligin ya akhok berkelepok baligin ya akhok berkelepok ya hukum no apa poligami pasti tungi highest in India balik na ho kejikit kondai pasti tungi life ho 1% balik na ho takadang makin ye disya lada tikar India ka itu ye kini seko ka lu kumun kata kumun jimpang ye ikanam don shu marbale man la ka banai hap tes itu beri hajaka banya sang chasno banya sang chane style menkalak ke jenis asno lap ke kormen kalau ke Thailand lapu bis jakai ke beriu hap tes de man la ka sibna hap tes ke beriu tika pelai ye ke kharo jom kini ki HIV re po India bade tang na kada ba kormen kam likarai ye ke ka seko ka jikrai ke HIV halong adu jerkai marbali kile asno penbit ye we kena tu ladang bit kata di kata ba kepelong HIV ban kenrei tingi ipai ba gila kan tho jure pi lo tu ka jingkran yo pi ba ka jingdon gini ki thei dimet ma ka penyo nong ya ka jala ti pila wan pasai pensai ba ha kan kano kur kom ba ki yo nong ba ki don gini ki thei met katu jingkran hadien ka wan hadien ba ngala mai ki thei nanti ya ki thei dakat ngamai kum no ka ong ba phim don hok pan shuya khot khawek ti surok tu ta bnu ko phim don hok Bansiu tat borom gumtu kamtam na yeng mani kalamai gitu bah pile ikano kono ko kam le dak badon borom le dak jing stu jingmut ndei ban tat borom ndei kastit makane ka dek ri tip liu tip play phim dei ban tat borom bat halor kata ka poin ya on lada piaya dak jing stu jingmut ma phiro ora dak jing mentoi kastit kamentoi gumno wantoi na marba badon gitu kapalaj yang jenis yang khakna kapalaj yang jenis tengah yang daibus kadai ngalai ba high ratio daibus ni kalau highest in India kapalaj ka daibus pada hijau poro kapalaj do yang jikan kharo jom neu yang jing pak dei habasit na kalang jong ngai ngadon be sekaliang jong kintei dom sikile ngamre namar balik asusi ya jingkren ben jong kilok kijor bakan thei kasi kas kale pinami nane ka song dukan ka khar ni jaga ni kha kubul adon nomor wai UN stun no isya ken ben be ken thei le bakut pade ken thei ka le kan kono kamro tang na kada kade highest polygamy highest number single parent ti ba clear ban saja ye kun kasi kam ka ban se ka thum pe asa ma hatu pi kamdon ka jingta le se lada jia ba pun kini ki thei met kan wanra pen kharoi ta ki jing pang HIV to ke jing ki jung pi le se jadi kita ka poin la ka chupum tak la ka don ke jing buri ha ta to jen ki jing buri kamdon ki jing tha ya ka po ka stit ma jing don ni thei pun ni thei di met adu menta ka kum ka census ara ja ka sao kum ko du sao hajar aspasan humur po me khalia te lada kadon ke jingpuri lese ka kiu ke jingpang HIV te halor ka taro ni hap
ngap na kalian ka foundation ka don ke foundation kum kripa ku women organization jadi kamram jongka be kamram jongka no banai awareness itu kan the kum no banai arab ye itu kan the makin yeng jong hijab kum balong menta ya itu kan the ni shu tim ni shu kan no ande kan no financial assistance na kalian ka kur na kalian ka snong na kalian sarkar zero financial assistance zero financial Tiada cuba ada kakari kita jempang, karoi kita jempang ladan kita secret, jinya tip secret karoi. Tinggal kentu ke je department pada. Department apa buat? Bakin taulat, kumno, banyarap, begitu kiberiu kibangat dah ketua kam, bahkan dunas kuski kata kejeng karoi kita jempang, bar kejeng dun kan dunas kuski yang kejeng dun kisah gua kam, nama nama kilabiang kam kajam. Wei pun kuat, biar kan tiga si keban lagi ketua kam. Mereka bansi, mereka tahu yang kam, om don weru bakwa ban lek nang itu kam. Mereka jing don yang gitu pada, don de kalat pada kapala ban kontribu ya ka ekonomi jo pasti. Gila ban om bakade ke basniu. De hui kali yang pada kadon kata contribution nam tajung ki pada kadon ni te. Kadon ni balingin sore mi kata. Balingin sore mi kata. De kita jing ong jong pi ba lese jing don ki kam bari kan kiu jing pang i kata de syong jing start jong ka Meghalaya Women Commission jong ka kerkipa formation pat kini ki sing halang ibapun ban thaulat kumno ban yarap yaki thaulat kumno ban ai awareness yaki ban pendu ka jing karoi jong jing pang wa la ka India kalau ilika rei ka ya ka mon lai lu jong ki beriu mlaban ka te ko Supreme Court ro ko ye kamon jong ki beriu mlaban ka te ka kamon jong ki beriu India ka pun ba ki se ko ka India apo Bangalore le dan ba arlang duna ai po Bangalore te ka jingdon yo kine ko malong sikmat gora kata ka jingyo nong juong ye kastia Dai ko pompi ke onong hakano ko. Dane hakano ko ki pelan ki jingi sung hakna. Kata ne na ka bodi lang wit. Jong ki beriu bro ka yitip. Balingi kwa sung ka. Balingi kwa sung ka. Ting ka kam pe jam padon. Ni supun ki pe dayo ko na ne boleh lo tip la de. Ni supun ki pe boleh lo ora do ka. Dai ha padon kini ki sekokar. Kibalong organize, lese kidon kinja lese menda ke jum internet lese kidon de group kibom tip begini kita. Tiki beri macam kah kini kena semula lese kam jam 4 don. Aja kapan lok kam jam 4 don dia orang ajing pat kalau kenapa ajing pat hanya ngasem. Apa nak kena te apa nak yun jingi te kelak sele di Mario beriu berhambuan ni orang ajing pat. Ini pun baik kita. Dari habadan kum gitu beriu pada Kumito gibrio pada sukendo begitu gibrio, ada, legendo begitu, kecapi kalau melen kalau fresh, tinggal asmat yang beli belah, yang kita belah kita, tiwai pada bakwan, baroi, di dalam yang kam kejam, saya kuat, kata kadi jing anu jing abang ong ba, kita gini kisah lokal ke Arab tu, penduna yang jenis songka, kenal. Celar bantan kum kini ki yuhakan ni kecelah. Ngamut bang ong apa seluruh, kajing penseluruh. Kajing penselur kamde nga syuai betang opinion namar baharin dia empat itu ya kini kisah kan tang ban penduk ina melak dah ban penduk ina melak tiga mut bang nga penselur hari penselur itu tak kam abangar pada ikur kijat wei ban penselur ban ka pesan ka akur jonga makan lejing tu ban yelik kemet ni ban yelik ne law ni kijat wei to kur bakwa akur jong belek kumta ndrei ketika circumstance kar kum long jong tu ka kajing jong tu ka kajing kendo jing jong tu victim na ya keren je gitu jong kayo i pelan bang Meghalaya kadi highest polygamy in India highest single mother in India tikijing linga waktu bis bang balikin kalong gumne de isakan ben aku oi pakai isakan ben di mana bangga penselur kata dan penselur kumno apa kepertian dia kenda kata dia ini pertian jeng lonjong ini
Kumnonga nga pensilur. Nga keren ba ika kos pangaso pangmetem naman tayo kintay papuni. Kade kintay kanong kit kanong pa kanong kit ya jinjar ay. Ha? Apalagi pello abakut kintay hawap kit. Ngaso kianam ta kintay ti ta kadang keren. Dika mut patek keren jo nga pensilur ikam sniu. Kakam sniu ni kami ya kintay. Sama jar mut kisse ko ka. Ha? 6.1 ka poligami. 4% ka single moment. Tika ka budi lam wek la pensyate ke ye jinglong ke kastit tungi. Kata la pensya. Nga ngasu ay apenion na mga so kya ya jikran ben ya kentei. Tong tai.